ade ni ene beto won sanso na nsafu from wanso owura bia wakwadare wo sikasemu de afutuo ama MPP fo nyina wo aye obi ama so ensemu so no yedo beko ye ne ankasankase ya bibiriman mu hanom baako eno eye Nigeria na Nigeria on san nche no honom kwoto aba na wonom kwoto aba no awie ye no de wodi nkunim no enne dai dwumadie bi ekoso na ye dwumadie be ya de bu kiremu eba Ghana de shemamba ene anapai ensem no de achi wo Facebook ni YouTube search Ahenkan 93.3 FM ni capital letters atroya kase udru won mo ahwegum ya bekenkan e de ma adwencha kro no 0594 8410440 0594841044 akenkan fo wote yenka yeme Afia ampofowa mene original adwen pa hene kofi mesa adwene papa na papa endi wanimu kan afe Ghana de shemamba Ahenkan Kasiebo no asese owura bia ba ne sikasam akwadiri mu pa wo krom hanom ene amanyosam de wotimu benyina owura kwa mempianim de afutuo akọ ede ama NPP amanyoko ne se ewoso omudwiri biem esanse nioma huduro bia ekoso amanyoko ni mu no wodwene ho a wonte ase kura owura kwa mempianim cheche ni nsem no waka se empempre ye ka se NPP amanyoko ro madwene yom se etuo nko an betimi ama oman kyekira koyie no se da bi eno kra de ya adwenbone eye evil thinking entuo munyi from trim kra wa se Ghana nyankopon do ye nioma bebre empempena de wo bi pa adenti na yemfa sampempena de no a enkyekiri kro no wa se aban we de otiswe di onimu ya ne se yempempena de no de akwa kosi awowa no wode amakwasi broni hwentia no waje sika so pe bi afri nche na ono atu wontu nwie da enti wo sa strategy no sa tactical strategy a NPP fo yusu wo krom hase ne emwa krade bia no eba ne sa na ankurankura dwumaku awodro ena yesumka ene ohaw agu wo mo eso woto ane samsu biama no wo kirem se NPP amanyoko wonom ewo wonom asam edom so slogan ya moto ne da wo mo so mo didi dwuma eno ene fa hudi ayenya ewo mpuntun dwuma mo omobota ne se wo betimi ahwe ma Ghana fo anya fa hudie na fa hudie ni pa anya fa hudie ato firi he ato ebu dambale se jege ne asum de ato Ghana fo so wo se sa de nyina aye enuoma a ehyehyeye bone a NPP aban no wodi gu akwam no se kwame nkroma breso na nipa kuma bi no wodi wonom ebu man enso kura no wambra ambe bare ni sei we mu de nipa cho nanso adwuma no abebare wo mu na sese ayemafo kura no wo ko mu hunu ba bi a wo mu nwane nko enti wo se amambo de sania aye no NPP fo ntrance do wo hunu se wo mu moto no ewo mote ewo asechire development in freedom de mo amunye butuju ba bia mo nso ankofo fa hode mo fa ma wo na ka ena to akese anko a enti wasese wo ye NPP ni na moto no wonte ase afrim na kodom amanyoko foforo. The more taxes you levy on Ghanaians and the private sector, you weaken them. First and foremost, your public service has to lean and mean. You have to finance your public service. You have to finance your security services. You have to finance education, a reasonable, realistic education, so that your human capital is there. The resources that we have in the land, the oil, the lithium that we seem to want to give away, the gold. The monkeys were working on it millions of years before human beings came. It didn't help them because they didn't have the brain to use them. That's why you educate your people so that they have the brain to use them. And we have the people. And Kuma didn't have the people. Look at what we are seeing. Now we have the people, we have the results. Let's put our minds together. We want to grow steadily and make progress. If you are a member of the NDP, development in freedom, we do not compromise the liberty and freedom of individuals for development. We will rather forgo development so that our people are free. But if you don't believe in that, don't come to the NDP. Join another party. Nipa wote ninkai abusuya oya economist osanso ye statesman
papa we eba na amanyosem pa de agya wakwadiri mu pa ura kwa mempiani mu no na wasaso to aso bia se free SHS ne de nyame anim no kra ne abronsam atiko eya de pa wase ahomansuenti na omu nyina anya akwanya ya wo mutumi kire omadwe efa amamuo ene ne ho nsanka ye fa ne sikasam ho anunti se ye yi free SHS Africa na ha de eno de emoa na ebu nsacha ende wose ye pa esanse nyoma bi wo hono a etosi ewo free SHS policy no emu wose S Gracian so wose ye hwe ne ye mu ayi bi free mu keka bi bomu esanse S Gracian no twe o man sika papa take betuma yensa kira ye bi nanka MP no waje S Gracian no beye 4 term no serve wie kan say 4 years ni wi a nanka waje S Gracian obabiem kura mu anyi biem ye ne sanka ebabua pa MP bia waje ba ko pe wanyi biem sa nanka betumi aboa maga na ye foto de nya sika bem ede atumu wose afa ensacha ye bi ho no wose ekoso wo krom ha wose amamra no ayetitile wose ye sansesane ma bi na ye de susudua bi to wose ope mampani adi wo krom ha na woni dan ayemfa ama wose nkofo bebre so mo pe mampani adi nanso edan kura tataw omuntimi nsibi na obi ahunsi dan eni agapade ye ba ne san na wo Ghana agapade ho ban. Education, we are also, let's make sure that the children are properly educated, the quality of the education is good, teachers are well trained, then let's spend the money there. And then the money is not there for building a cathedral. The money is not there for buying GA for people. The money is not there for ministers to be traveling first class when they can go economy. Education to me is important. Education is the greatest transformer. It gives all of us an opportunity and the society benefits because we then contribute to the development of our citizens. The education program, I won't touch. Anything else, I will touch. The number of ministers, let's cut them now to show people that we are serious. And Russia, let's review it. Once in a while, we do it, you want to become president and you haven't been able to buy a house and you want to become president of this country, you do not qualify because you have nothing to protect. We should not be buying houses or building houses for president. Nipa wutini nkan ya banu sikasa huntutu ya wakwadri mupa sese wayo olumana futuo die woni timu a wasua no ene wasane agu wasa ban fa no de ya adwuma anka bebwa pa owura kwame pianim na ya to no pa no sia Ahenkan Kasiebo no so akoyanim ewo ensam foforo enso emu eno eye enwumasua adwumadie ne toto ye na sadia aban yi edane metri so a wobo no madi bia so behwe ama nwumasua enso akoranim ewo omakonko ganam yanom no eno nam so ebi ama cheze no kasadisuafo no kora bi wonom a omu ko school yi kwa achezo muntua tekwa na so muntua sempoa achezo mo ho free SHS yi na omu kora sisia so omutiri kekaye kabisa no na ugboruam ewo eyesuapon awodo nso mu a aban wajise ebisa se kobasa abofra bi sebsebe mpredua so onimdie se tam nanso so akasika sabio yedi be piana eno ana aban chem so de tutu bi di ato asa abofra no otimi eba aban wo begebosia na watimi ede ahwe eye ne nwumasu adwumadie ntotoye enso eho na owie a na afi no watimi abomode no ahwe na watimi enso atua de friends eye student loan no na no ebi anu wakire mu se nipa bebolo bese eye na mpem aduonu 20,000 wanum atimi akwakwache eye sa abusia ebia wanum eye omagise dom de beko school na atimi aboa wo mo aban so andi wo mabro tabrisi kan bi di ma wanum so omonye no mo fanko sade be ya abeboa na daati bia no omonya sika no maba betua na nhyehyɛ da ho no ade se bedwaku anase asoya ya te so omo enhwɛ eye sa student loan dwumadie ntotoye eso no eye student loan trust fund na wanum de abeto dwa kyerɛ mu se sa nipa be se empem eye aduonu empem dabi kafra tobo kofi tobo 20,000 mami kabrofo no kura nsa twi ne metwe ma ye mreye na eno na won o kyerɛ mu se sa nipa dodo we nyina no anya de se won ma ye krado se ska no mo ba betua na omo che so ma wo mo frɛ won ma busuafo won mo begina mu ebe ya dansidie aye de bosia ma wo mo frɛ wom na so ma ya anya de se won ba betua sika no na omo kyerɛ mu se koba ne saade a aban ni hyehyeye enso emu no ewom esese ekoba se omo fa kwa bia so no mo sanka sika na saafo ni nya no
yetimi de omudi gu nkrata so ne de kire wiase nyina se sankrofo we omaba bible sia de akosuku omo bese wonum ebetua na eno omu kire mu se womo afiase kura so bo ho kokose sankrofo ma metua sika na wonum de omudi beba nkrata mu eno so eyade se o pa mu antisem no kase nipa be se eye aduasa 30 omudi edika bankrata mu a chese edi ahim na eno na yetweben eye opanyina wono eye kasamafo be de kire edema student loan trust fund no eye owura George eye Ferguson ene ebisan so opanyini se na dwumadi asibi eko ene ochem so nipa duasa ne edi ka de omudi ba bote so de omudi ahopopo ne ahopepere omafiase a wonum etwetwete hu sesa akwan ne ye kwan papa enti eye nipa makomako eye 20,000 na omaka no wamo so ye de omudi baba enche kura ye de omusu di baba ye de ba egidie se omba behwe no maba betua eye eka so a omo ede na wasese no so omudi ba na still na so de abode ye ntigai wamo ye omadwen so omo ma na wonum emetua de a amamra no ma wonum akonya se omo kye omase yire de omkogya amamra no ne ekobisa omo se adenti na magye abansika se modi kozuku na makwa wie mu metua musimu ntua na no so nia no papa bi amade a ene na jese no so enje anasa so twe wo hu no empanfo ahwe na ye de ama eye wonum. We've engaged them, we've sent them letters, we've sent them reminders. In some cases, we've even contacted their employers. In all cases, we have contacted their guarantors. All these steps have borne no fruit. Now, when that happens, the act that brought us into being gives us the right to publish their details in the national dailies, and that's what we've done. So, over the past week, we've published a list of defaulters. We published their names. They've published the institutions they went to and the amounts they owe. These people, once we've published, and we published it together with the demand notice, the next step is that we are prosecuting. So that is the status as we speak. Enti muamudi adika ba monteso no makwana akwatua mu nu se mo boabo mo na makochia eye abedwakuo yi e wasende bia opanya atene kan eye kasamafo abede kire edema student loan trust fund eno eye owura George Ferguson. Yankwa yanim ewo anapano nsia Ahenkan Kasiebo no emwe na yakwa yanim oni yento ade kakransa na yatoa so rich drop natural mineral water eya budunso ya apuo ye mpatam ha maka kiro se ade bi wo mpatam a ya yusu bi sa ya papa nko ade a ya husu mfaso na wusu eyusu bi eti ensu papa yi ewo achem abo ha Peace Town ena wonom eye free na abusua enso ya meka ho asemi chese unhu fini kikaye bia wom krojen edukromu nsu akono rich drop natural mineral water enu nti sensu komodo na wonam awia so uchi ufre ice water wura no a ya je rich drop na nom ne guna ubate sa omna aseji gum tongro na chese ensuo no edepa wonte sabenka bia wom nya ya no mfo kotobeku ma de bia enkankwa wa wonuma ensuo timi so asa wonuma duro because onum kuni tonic ensuo na chese yase ka mekaze bia de agum ni nyina wote wom we ni hwe he mesra ensuo nso ka ho pi ena mankofo etro nananmo wonse do sanse nsuo na beba pia water no bebre nya papa bebre no kranim nie bebre nya papa nti wo pe papa tona wanom mo apomuden egina brania na ya rich drop natural mineral water punto bi ase ya de sefo wedding engagement abedinto ade a ya be sefo na ya sefo a ya rich drop natural mineral water upe bebre etu edi agu su to mu na ja wo so yi ni sachet edi amankofo aton a frempanifuo wonom ewa aboabo Peace Town company ni so factory ni bi ewo Kaswa CP enunti frempanifuo 0241 666-508 0241 666-508 ana 0555 250872 0555-250872 nene rich drop natural mineral water for ntwetwe nkobo we no
FDA Food and Drugs Authority wonom agye atum se oye enu tipebinom rich drop always rich always pure. Na nyankopon ya adom na adomura e de chaye nia kana chane so ese eda okuada di anim ya eno eye mebusum da toso dia saba akwafi pino ne aduonu miensa Ahenkan 3.3 FM adwuma yefo ni nyina yetiefo nyina yadofo yatamfo obibia ye nyina ye gitwi ni akwakopiem enso ewo the Blues Pub and Restaurant na ehonum na ye kono adechima ma eye ni gienkwa bagiwani benunum bi siwanhu na afi no ohwe bi na chese bibia kototi na we eye live commentary agudiem akonfo no wanum enso ehwe na yaboa ne de abrewo wabra eye severe NAS Roma omde yantam so de apet de obetimi apija eye Europa League no kuruwa da so no de obetimi apija entinya akansi achese eye bayra abrewa dwokora mu oden papa na eye agudie eno ebetodwa ewo eye Budapest eno eye Puskas Arena eho na chese game no ebetodwa na yeso yatena aboabo the Blues Pub and Restaurant na yeso yatimi enjoy na etimi enso aboye party yakopɔ ya atoma enya asem ketwa mpaya ebidwa enso eho mepacho the Blues Pub and Restaurant no ebutu eye achem aboabo eben eye press bj cheso no ma enya agro boso se enya asem ketwa mpacho ba memfa yibia ma we get free obehwe bi na wa enjoy live commentary no kama na etimi so aboawo na mpacho adano ade bia obeto bia ewo the Blues Pub okuade di animu ya no wabla dwumade no ekoso ade bia obeto bia no se ne bo eye 10 cedis a ya twisu se hu ye fafa wo so fafa na je se 5 cedis na obetua anya santi wo 50% discount enso eda honim tia no ase ne so ede amame na aduane bia bi wo ba menidi se wafu da bi fufuo nie Toza finie banku nie konkontani ampesie nie emutuo nie emo no de ope bia star bia pedi bia no obenya bi enso edi sanso na pizza ne de keka ka ho ne nyina no ayade a yebeto bi enso ewonim ti no mepacho oba men sheda ndidi kura men sheda ndidi ode bra oba bi ope bia obedi ama ho so etimi aba oye pa me no ma konkan edi ama kama na mepacho se ope Ahenkan Kasiebo biara bro dem ama iso 0246 970-146 0246 970-146 na osojubedi no abeka ho na timi enso aboa kama meba chotie na enese uye efiewura watu adi sisi no mama ye de pa oti amanfo okora nya sika no mabehan dan bi na de otria ye papa eye 2 bedroom self contained no ade se so beba faso bebiri be pa chaw obi hia bi party se uye fiewura na odan no esi ba bi ti se aboabo Morning Star ho ana se Jamaica ana St Luke Methodist Church empatam won ba bia wada romadi de no obuo kwa so me pacho ofreko tabudi a betu dwan no hurry up na wafre we say no ye ba ya ye di ano na usika ye kra gu nsem na etimi aboa me pacho tie no biem 2 bedroom self contained na ye pe Morning Star ana Jamaica ana St Luke Methodist Church empatam wonoma nti sabia mbobo so nyina no mepacho uye fiewura na obutu wonom na opia bia na se uwodan ni bia no abomode ama mpanfo enso aswate mepacho we agent tem bia nim me se bedi aginamu bia ma obia mepacho obefre 0244 87 63 0244 87 63 timpacho bomode na efre na afi no yendi nkomo afe ma yantua Kasiebo no eso Chief Justice ya boni din ma Megatud Arabes Abatoku no ede ensembi atudwa ya wo kyerem se LGBT no ne ho nsankaye no enya ade se wono no ode asore be katakata nani na se bi asam no kra fa emra ho asam na o se yeje LGBT tum krom hanom obeka so medium kwa asore ntimi menye ntum da bi o se asam no se ba beto wo manimu a ebe famra kwan so na ya hwe na ya kan yie se se ka say Human Sexual Right and Ghanaian Family Values Bill ye wo mra shebe dwafie na ho nsankaye
enna basum kwa etoto na no ewo mrahebedwafie kwabusa ho asem na enu mo mami cheche ni nse wan wo so ono no so onya wura koto a asa he Yesu Kristo ne papa Yankopon o eni angels Michael ni Gabriel mu o ho asem nhyedan ka na asem ho dia wode ye adwuma eye emra nko aga na mra en wode ye adwuma ewo koto dem ena afi na adwuma hodromu enti se LGBTQ 105 fo no wo momra na akwada mra hyebedwafie beji atumu ye nyi ntumu ni gina obehwe se ebefa emra kwan so pepepe wasanso ekirem so ye Kristo ni mapa nanso no ade a wo ye eboa no pa na adwuma ho ebete na nkofa asem bia mba ne se wowura koto a eno ano no okofia na afei ni gidie no wahyemu kena ene so okofia na ade asem ba na fia asem eno de wode ni gidie ni Kristo som ena bebu asem no na so bi obekyereche na adwen afa ho na koto dem de ye Ghana mranko a ena ewo ni timo woto a ne nsem so biemu a na wo kyerem se ewo so obi ate asese eye ajaajefo wo madwuma ne se emra no wo mbeye mu mpensempensemu na wo ma kyerem de wante ba bi ase de ya kyerem de ama no ni ahwema atentre ne akoso enti bibi ba na se efa eye emra ho a anyi kwan so wotena ho eka se me Kristo ni nti na se emra no kra kanti a me Kristo ni no wo se ni dwumadie mu nso no ewom se eka ne sen Kristo som enwurawura mu pi nanso no ohwe se gina pan bia wo gina mu ono emra be ye adwuma na nyame asem so aye adwuma. When I walk into court, all my thoughts are soaked in the law. In the context of law is textual, and our duty is to interpret, construe it, apply it. I said earlier that when I'm in court, I have my legal head on. When I'm at home, I have my faith head on. But I never lose my Christianity in both arenas. Nipa woteni kai aya Chief Justice ayabo ni din mrahebedwafo atoto na no a Mami Gertrude Araba Esaba Tokonu ene yetene kano ni din die ni din no ebi se ayi Tokonu ebi nso se Tokuno ensem ni pi Gertrude din aye ensem pi Tokonu bamsa agbefo no ebonu Tokonu on say I say nunu mensa on ne de no on say say ya o ya Ghana de simama eya anopa no sia Ahenkan Kasiebo ne sinkonya so de esomwo Ahenkan 93.3 FM so na yebekọ eye obi eman so na yakwakora de etwaguo enso ewo ho no mo anade amafo adwenche ba ko bi beba fa ba ko mienu bi embra ewo Facebook na afe yenko obi man so Facebook enkofo ahwiegum pa wo mahwiegum we di abaso wo di amisco spelele kaswa wosiye Kasiebo ni dedem pa jinana so style bi wosi yam wa magana yankyekiro mani ye wate ai wonsom ni nipa ena barima na no wusu so de abase omaya achio Kasiebo ni dedem e wachembegro yeda se blazer sana so de aba 2 pm asante mampo wose na nado danko akufaro pa on kanchia na esoro hata hoye embrafom obua MPP fo wa monko na obi mra ono so ne de enono ena na akua mo anso de ne de abase wo hwe etie yen live every dance man Kasiebo ni de dempa Steven Buache ono so se o hwe yen fili gadochi enti mami fancy ya na afe yenko enti abusuafo ya de wukọ eye obi eman so eno eye atoye abibre man no baako eno eye Nigeria man ni mu ene ye de wo enso ekose Ghana fo ebeka ya na uta etia Ahenkan Kasiebo awo eye February busumi ni mu no ene ye bebo amane ase Nigeria fo mo akwa abato so a
omo akwakoto aba na oyi onum ema panyini na omkoto aba na eye Bola Tinubu na wonum akwato aba di ayi no na omoto aba ayi no no na enwo akwakonya safi obeso akoframa mu na woswai ne yede mampanyi di ben ahya ne nsa na watimi atoto nyoma ma nyoma enso akọ eye enkan sem no ekasiai ene penfo de hyehyɛ mapade gu akwaso ehwe ani mu sese adwumadie betimi enso akɔso na enei eye Owura Tinubu ane anya wanya so ababaye Nigeria mampanyini sɛ de beya wɔso betimi atoaso ma no matimi akɔ eye enkan na de enei wɔno so wofira akunya so no wakɔ eye Owura eye Muhammadu Buhari wono say watena kunya no so ne mpreto so mienu so okọ 4 years yes ama ne biem ena osan so di yeti ono so Nigeria amamra no ma na kwanya so betimi so atoa so biem se de Ghana amamra so ma mampanyi na dan kwa gufa do kwan se wonyina biem no sabe pe na Nigeria so de no SB ATNT no eja na me no kasai Owura Buhari ene wode ne dwumadie ne nyina so aba na wie ya eno so nsem enso so ewo na Owura Tinubu so ba wo bai omo chem se Nigeria akopie wono ma ene how bebre yese ka wo so wo de enye ka keto Africa nipa chichichi ye fa nipa no mum kidnapping no omse no so ekoso pa etini nyina ye hawa papa yi ba wo ba behwe na wasi ano so ekwan ti wo chemse atitiru ne aninti na kugudamfo ena Nigeria fo so ato omo nsade afra omo so omo mra no meboa sade be ya dwumadie no enso betimi aye krabehwe wose etodwa ewo Nigeria eye ahinkuro eye Abuja ho eho na beto dwumadie no so betimi enso akọ eye esoro nti so obekobia no aboabo ho na wasimu enso entem amiafia Nanado bekobia obeko nana obeko presido obeko said oni Nigeria dey see here no ma enti arishimama anopai Kasiebo yede besum ho na ha na brebe ma kwan ne yede asia ma atidwumadie enso atoa so de ama wo aseda ekọ de ama Kwame Asante ona de ekọ social media handles ni nyina eso Facebook live, YouTube live afei Owura eye Billyman so technician on duty a so gbo adwuma ehwese wo so obetimi ati bibia kama na atimi so aboafo enkaye ni nyina so yedamo ase bebre obi bisa se nanado kasayo wo kasaye yenimpa ntia wia yede no ba besom wai mempere wo ho anopai wo somfonom eye me adwen pa hene Kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene merima apedie the beauty queen sono Dina twafaso abodina doso the beauty queen mother afia ampofo one Kasiebo yesi achia